بله جوینên Komîteya Destûriya Sûriyê pêncemîn gerkû li Cenevê ve diçe li gel rêveberê rexistina berçava ragihandin û azadiyan Farûq Hec Mustafa ji stûdyoya me Kurdistan 24 em dê biaqifin. Dem baş kekê Farûq te xêr hatî. Kek Farûq roja azadkirina Kobanî ye, cîhan Kobanê pîrozkê hêzên hevpeymanan, Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê, Serokê Herêma Kurdistanê em pîroz dikin wê rojeyekek Farûq tu bi xweş Kobanî wê rojegire em vegerin wê rojê bînin bîra xwe. Bi rastî serkeftina Kobanî yani teban spasî her kesekî alîkarî daş bû ku vê serkeftina were çêkirin varêzkirina were çêkirin ew ya ne tenê ibretek û dersek ku em ji Daeş xelas bûn. Ne ew tenê. Yani dersa hane tewre mezin ibreta tewre mezin yekîtiya Kurda ye. Yani Kurd bûn yek pêşmerge û YPG û YPC bûn yek tedî nebes Kobanî hat rêzgirkirin bû motik zin motik û li ser ava bûyîdina yani Daeş dewlet xilafa dewlet terorîsta ew nema di Kobanê dest pê kir bû hebûna pêşmerga û li yani pî liyalî pî em bibêjin mil liyalê mil pêşmerge û hêzên niha teban vê dibên qesed bes bere YPG û YPC bû. Ev derseke pir mezin e lê ez dibêjim mîro jî birkî me berçav jî got ibreta di diya hane komera jî bivê nod pêş li piş rêzgarkirin û serkeftina avakirin lazim e hebe. Yani lazim e em hîdina mersila avakirinê bifikirin û ew ya jî bivê ibreteke dîn hedo li hevhatin bi erebî vê rêbê tedamun ê millet dal hev de û ê lazim e em Kurd jî bixwe bixwe yani em bixwe li hev bin mixabin. Pîroz bê li gelê me pîroz bê li her kesekî azadkar azadxwaz spas dikim Serokê Herêma Kurdistan Serok Mesûd Barzanî spas dikim Serokê Kurdistanê Herêma Kurdistanê Kek Nêçîrvan û her dezgehên Kurdistanê êhane ku bûn alîkar ji me re milletê min hîro yani ez bibêjim serfîraz e û azad e. Ji Kobanî em derbasî Cenevê bibin. Li Cenevê îro roja duyemîn ya civînên Komîteya Destûriya Sûriyê lê di çar civînên got derbas bûyde kekê Farûq tu encamekî got bi dest keftî nîne. Gelo gera pêncemîn tu jê pêş bînî ku bibe gerek baş got ji ber ku niha dê li ser naveroka Destûrî bi xwe bê axaftin. Na yani hatta her kesekî ku diçû jî tevî ku bêdirson roja bîstî me yani li pêş Meclis-el Emin qar kir got nû min û yani hev serokê Komîta Destûrî em hevdira axifîne û me yani programa we yan bêmane ecenda wê me hazir kirê û em ew bikin me giya me digot na yani çê nabe. Çê nabe sê çar sedema xwe hene ne bes sedemek e. Sedema hane yekemîne ku çê nabe pêşkeşiya we întilaqa we wexta dest pê kir întilaqekî şaş bû. Şaş bû ji ber ku bi îrada dewleta hat avakirin ne bi îrada hêzên Sûrî vayek. Tedî heta navê min xwe têda bû navek pir kesan têda bû hema rakirin û nêvek ewa kirin şûnê yani gobira werveşandir. Vê çaxê Emerîka jî bi'tîbar yani ne amade bû bi şeklekî ev persa dest Rusya û dest em bibêjin Sûtçî westana da hatibû ew kirin. Na hêviya me ku Emerîka dakeve. Berî Emerîka dakeve rejim yani her kesek dibê inu Emerîka di merhelaka dînê de her kesek dibêje dibê birkî liyalê me bê. Tedî raporên ji derkevin ev sê çar rojin dibêje mumkin têklîn diplomasî werin avakirin û mumkin zin çi were avakirin heta yani ew bi tembeyê jî heta yani rejim jî difikire ku birkî roja we rojek xweştir ji abere be yani bi heq bê Biden ra. Loma pê dilîzin. Ev yani bi hewcî ku îradaka siyasî duwelî hebe ev yek Em wisa bikin ku ger kek Farûq em ser wê yekê baqifin niha ev dewletên ku te behsa wa kir. Di raporên ku agahdarî dikine Kurdistan 24 jî dine dest nîşan kirin ku rejîma Sûrî ne bi germî xwe nêzîkî civînên Cenevê dike
پرسکری کدنا بو پوزیونی بخواد جیهنه یعنی سروریا سوریا بخواد ایکو هرکس بحث که لی دستورد انسی دترد نبده yani li aliye ki rejim ku li serdaxwaza Rusyayê beşard bê ne li serdaxwaza xwe. Li aliye ki platforma Moskow û Qahîre di van civînan de ne beşdarin. Platforma Moskow ku dibin bandora Moskow. نه بشدار نامه ریکرین گوت یعنی امناشن بس پشت بشدار بون لی خلافت که مزن نافبرا ورد به هيئة التفاوض هيئة المفاوضات Komiteya danışandına. كوميتايا دانوستاندنا دور خلافتك مثلا او خلافاجي يعني او نابه يعني او كوميتا هالناوشه تدي اوروبيجي بركي دروجه بره يعني هات خويا كرن نا اوروبي رازينا نا امريكا رازينا كس رازيكو او كوميتا هالوشه ليه او كوميتا بحوجي نكرنك بحوجي كسن هانك نتدا آماده ببن اف ياك ايه ديا اف هيزن هانكو ام ببجن منصة موسكو قاهرة أفهيزنا نهيزن يعني أوبسيونا هانكو يعني مشاكل خوي جدي بالرجيم راهنا مشاكل خوي مشاكل يعني أم ببجن قانوني وهن وندوة مستوى هنا بلندي يجي مرسلة حريات وتاني وبرجع راجي أشكرجي ناقن نه أو أوبسيونا هانكو تبجي أف أوبسيونا ليه يعني هيزكا هي كو بينش كسن كو ده كسن وبشجريا وان روسيا جدكري ودولات خارجي وعربيجي يعني براستي دقرن اف يعني اف نتوازنا سبب اخوة تدخلي يعني دست دريجيا تركيجي بر لمرسلة ائتلافه هل دوی چرچوه من خواست از بیجم گر ام وکی سوریا روشاوی بگرن دستان ها که فاروق بیرو باوریه که یکو جیهان پرسکره که این خلور کم کرنه لوی داره شری خوی سار و شری خوی گرم جی دکن سر عردا سوریه و چار سریجی نه سروریا ولاتی سوریه نه چار سریه کی دموکراتیک پیش روزه کی باش اوله ویدار بو خلکی سوریه لی چار سریان ناکوکیین خود بخواه یعنی جهان دوی درباره ده چه فکر که؟ نها يعني برسجريكا تورا مثلا هيرو كو اف يعني اندامن اي حكومات سوريا اي دفي كوميتا ابجوك دا وانا اوك دا خازا كربو يعني ناما كمازنبو ام تدستورا ونا خطا كيجي دستوري افا ناكن كو حتى هيزا حكومته دست خونده لسر عرض سوريا نجشكي اف يعني معادلات بيجي تقوم ديج ما مكن من واتياوي تقوم ديج ما مكن افيا نا هما بري ورم جيبني في ساعتك منو اندامكي يعني او كوميتا دستوري ما دنكر يعني اوناجي دبيجن دبي ايه ما روبالين قدم كرنا ما نيريني قدم كرنا ما ابي قدم كرنا تبي نيريني واندا جي سات حزر ملاحظه يعني ملاحظه مثلا يجي ملاحظه راسته قال فصل السلطات كن قال حريات العامة كن قال حق الجنات كن قال مسألة جيش كن قال اللي قال مسألة يعني ملتا يعني برسجريكا ملتا دوزا ملتا دنيف سوريدا يعني يعني برسجريكين سوري مثلا ملتا كرد يعني تشاوا دوزا وان ورق وكرنا وك يعني همولاتي راستا يعني افتشتانا شرط همولاتي تحقيق بيكتيني لشرط يعني نتوا كي وحلكرنا دوزة كي تجارة نوينة نا أو مشكلة كما زلنا شمكي وبشرة ورا يعني بمعنى يعني شارك جيرة ورا دينا رياك جيرة ورا دينا برس جريكا هانا مازن إنه أف كوميتا تشيبوي دبيشيا ويدا أف كوميتا دولة حركة ساقبي وخد داسر هبدا وتشون نب إراداك نب إرادا قانا حتى يعني حتى الهفدر سلافي جنادنا حتى مباشرة كو حركة جوات در كذا بري خدي لكي كوميتا يعني جماعات ريجيم أبيات تاني لهفدر دقري ونما اسمه حجيرة كثير تاكل داربي يعني وقت تا كوميتا كا دستوري بي وثقات تنبي وبهفدر تشاك ونخور وبهفدر نيرين نخشر ونكرن او نكرن شو وقت الدستوري كا افاكيا يعني اف شنو بالتنبا
و بالطياره خاص جي طياره كريت كفن جي شامي دارنا لجنيف بعد من مباشره دارنا اوتيل دارن كار وقتكن وكار خوشي بكن كار جبو كار نبي يعني اب تشتي نو انا تكن جبو كار نبي بش رجي بدقرنا شامي ايه هاليدين راسته دقاقفن حتى هذه بحرة يعني ازوجة ميريش كشخص ناس يعني تيكل دارة وخلكرة وبدأ يسر هفده ومبادئ دستوري وكتشاوى لازم دستور جيفك وكيجا دستورة هانا اللي هي سوريا وكاش يعني اف معلومات انا اف يعني ام ببيجن بشت يعني بشتا دستورية معرفي يعني جيكم كري وجامعتها ما يعني ام بيجن اندامين جواتا سيفيل اوناجي قاسي خابتن ليالي ديني نبوچا يعني عناتا يعني ام بيجن وقت ناخذ بيش از بيبرسن كيف فارو جرا بينجم بيش بنيتك شنو دي تشتك بدست كيف لا تشتك حتى اشارات دي اشارات جو پیش کتنه بس خبر به هفدرا نگوتن يعني برای خبر به هفدرا گوتن انت دولة احتلالي وتنظم شيء تدعمي تركيا كي تدعمي ايران كي اشارة واتشتات نبود لي بينجا يعني دبيجن دبيك ام اخافتن ها اخافتن ازاد هركز اخافتن خود كي بس اخافتن كن جبوكو يعني دماده دزن واشا شاجي وابكو في حال ها مثلا يك بشنياريا من يعني شبه دبي افتشتي هون نكوميتا تشوك بجبه دبي اف كوميتا فرب بجبه واخافتنا كوميتا تشوك اف ابچوك اف چه اخافتن چه بونه بدا سر هفته وكوم بكي وديسا وگرنه كوميتا مثلا اف عكسين ها چه به كوميتا تشوك آواده به وكوميتا افرا جركو چه بوي حتى بس او يعني يكمين جواد شكلي حتى انها جواد شيء ناكلنا يعني يعني مرسله بدنگانا مرسله باوانا يعني شاشه اراده اراده يؤنج روسيا وتركاجي بريه براستي گلک سپاس فاروق حاج مصطفی ریوبری رخصنا برچاوا راگهاندن و آزادیان کوتی میوانی می استودیوی